tongani nangnai nini trade license tongani nangnai nini PNG license tongani nangnai phiaba जों OADC हाफां थाइमानि यागुर जासोक दिनै सिगलाराव अ मिडिया प्रोफेशनाव सिगाङै थाइगा दिनै बे दालाय गोपाल गाहाम बर'नो जों गायसा गाहाम प्लेटफर्म लुनानै आबो कुमुलुं प्रेस क्लाब सानमान बायसिमिया गायसा हाफां गायसा बदल गायसा मिनिस्टार गायसा अफिसारनि दफानि बागै बिनि अ खातमुं दंखाके आबो कुमुलुं प्रेस क्लाब सानियावैबो टिपा सानियावैबो टिपिएन सानियावैबो नरमि थानि आवान सकमु थाइना नांमानि kami hingga jin syada ta mohon syada sini thani ko ani thani ko khud bai thang ta information to jeo jaga bo ICA department ni je budget 32 lakhs abo bo koktuma thungnai rong bagi sini ya awni bisingo 70% rang print media o thango tar mane wan sobi nai ni di sini kokbro print media to kesekri sini kokbro print media house to kesekri 70% print media telang thango tar mane tiprasani bagi rang thaimani budget thaimani deba puni dok thani edisini phataro je media house edisini andaro bogia dalai la chima singta ko okogro o information do media house o thangka ke kaise media ni content khanga ke chini bagi dalai la chima singta 70% rang 10 telang thango 70% rang print media telang thango 30% no bag lainani awoni bisingo bo wanjui eba edisi phatarni news channel ro thai boru biman thai jehetu tabo bi edisi hapang state government ni ICA ni je policy advertisement policy no adopt khai choli dong ni sabi bo demand khai pinai bo san painai de sabi o jaga o ICA ni piu tongne ro borok maranai mabu mar khan de chini corporate media person ro media house khaine ro bini nangmani tabo ko legal document kudri license kudri borok samnani bagai ko eligible ni saksak no wan sokia borok samnani bagai mane boskango financial se borok kiri jagai tomo phia babo borok je boskango hainani nukjanani kiri mane abo chini bo loss जों borok no mati samai newcomers ro o newcomers ro no जों kaisa platform o borok ni sakbai ya kono basari man category o maso 4 lakh 5 lakh kono khogani ko edisi government no joto ni puila mane tongi tong o jaga bo ronji re bachini khorang tisanani ni ko ya dia ba kaham ke wan sok nai ta ga te chung chini mang thang ba sim da khorang tisana ba chung man ya ro ba ge je jaga bo chini digital platform ta bo kapang mani ka mas ro ko ni ba ge wan sok ni nang nai awni ba ge sigang ni meeting lo ko ba chung proposal lekha kapang ma state ni policy no chung submit khai ga study khai ga Jammu and Kashmir rogo bahagi khajak tong Guwahati o bahagi khajak tong Shillong o bahagi khajak tong borok ni district council bahagi samong khai tong जों study khai ga dia ba kasaro meeting ro ko lim jabe yani bagi selek kha tabo gabo ni bagi ang koina ni musungo Asia angbo a je empower policy committee ni member hisabe hoito ba a meeting a committee no haina ubagra maharaja product issue bo kabang ma meeting ro no jora bo dei mana ni ko kya ke kono na sing dai ke chung meeting ro bo klainan yang ni thang tabuk chung balai ke bal ka ham chini sar data mohon chang hai borok no man tha sar data mohon chang hai borok no chung advisor sanamai bawo jaga chung no guide klainai hisate sanamai chung katal committee khaija khang ke chini bagai kono apotti kuri chung musungbo jate joto kokro media house no kokro media o samong khainai media person no borok ni je man thai tongmani budget ni kacha bo khok sa phanang thung jate bo karja giawi bo man khang ka ke bo satisfaction ne o jaga bo chung nugui mano kabang organization tongo obo organization ni ko gia obo kaisa organization hamnani tornani kaisa press club tornani lognani ko gia obo chini society ni ko obo chini dongkhani ko oborok no chung ignore khai kan ke chini bobishot hamlai gila tebul sanani musungo जों अलरेडि थांनाय मिटिं रगबो एबा पुरामनि बरक दङ दालबिदाल टिपानि बरक दङ टिपिएमनि अर्गानाइजेसन बरक दङ बरकनि बखाते जों प्रपोजल लबो नाहाका बाहायते जों रेशियो सोनामनाय जे
electronic media, print media, and tabuk je digital ke bacha ku siang mano je social media platform ajago kobang ma platform tong mano digital जों बरनो बाहाय रेशियो खायनाय स्टेटास जों नुबि मान खाय ta time 75:25 print media 75 টাকা মানো electronic media ke 25 টাকা মানো 25 টাকা শুরু সিং याबो digital বাংলাই থাঙ্গা ke 7 টাকা কালাইও টিভি চ্যানেল লো এরপরে जों স্টেট গভর্নমেন্ট থানিবো ফরান্তি শাখা তাবো নিউজ পেপার নাইনি সিগ্রিকা বিনি সার্কুলেশন কে সিগ্রিকা বড় পলিসি ফর দুই দং ডিপার্টমেন্ট ন 10,000 20,000 তিনি সার্কুলেশন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বড় নিপ্রিন মানে হচ্ছে 1,000-1,200 দেবাংনা ডিজিটাল ফাচিং বড় কনভার্ট নেই থাকতো তার মানে তাবুক চিনি সোসাইটি ও যতনি গোबांखौ एफेक्ट खायतो माने के डिजिटल प्लेटफर्म तै इलेक्ट्रनिक मीडिया आउनि बागै जों डिमान्ड खायगा 51 इलेक्ट्रनिक मीडिया नि बागै तै 49 प्रिंट मीडिया नि बागै स्टेट गभर्नमेंट आबनो o demand kaham no ni wan sakna hakka 51 nor ruiman abono brok shalia bari di lekha tabuk bo je jagao tabuk 70% edisi hapango print media ni bagai ratio tong ha ke tai 30% je baglaina kalaina tong ke abono bo jadi amendment khlai jadi ulta angke hno যেহেতু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যে চিনি edisi am je jotoni author impact খাইতো মহাকে মানখাকে 80:20 थों चिनि कमन प्रेस क्लाब इनफाकै आं सानमु टिसाव एबो जागाव कक सजानाय दङ सारबो बिसिता सानाय ट्राइ थेगा जे पलिसि नि बागै अबहाय जेनेरेल मिटिं लबो जों डिसकाशन खाइमानिया तानि गाबो कमिटि सिनि नाबनो कक सलायगा के दालाय हामो যত जों नुबि मानो যত भुटान न जों एमएलए न चंगै रहरनै गायसा बिधान सभा तामाताम फेसिलिटिस माना नांगै बिधान सभा थांनायना नांखांगे आबुंगिया आबो करपशन एसेम्बलि